او جی به مفگریدایی یعنی پلتفرما مفگریدایی برینها در دوره مهکی ام لهف جویان مهنکی گوهرتن د ریوبریا خود کرن د پاروکرنا پیوراده ابجی تری وقت معلومات برا حواله مدیا ربی حواله گو مجنف ده یعنی خواست ام بردف کی خواه جنف ده یعنی باوری بوا هیتونه یاجی ام دوام بکن نکن تری هندزانن یعنی تشتی رخصتين ديمقراطيك كومين ديمقراطيك جرك حرتم جوهرتني ولو بكن إجاي ماجي ما ولو كر هوالا ديسا أز يعني أز شرف خان جزيري وككما وحيد عبا ديسا قوتن بردوان بن وهوالك ما جيوي هاد جوهرتن ياجي أو يعني تدي ولو هاد ولو بيوست هاد ديتن هوالك ما تاني ما جيوي جوهرت ياجي ما بيوراوي جوهرت والشناوي هوالي مجي زكي اكنجي الشناوي ناكي إرفان هاتيرو أو بونها بردفك از ويت خوازم بورا بارفه بكم بري ام سيكس بون ديسام سيكسن لتاني يك جماعات جوهرتن او جي يعني لغورا بيوان ديمقراطيك جرك ببه جرك حرتم دايم مرو باوريه بردفك خو ياجي سروكي خو بينهج بوغ مرو كاربه او بمساله بمشينه إجا جناو بيفا يعني أم ككي إرفان جيب بردفكة إرفان هاتيرو واحد لبره ولو أبجوك معلومات يعني بري قوام دست جبينا خبك بلي هنا مادنه دباش خباتكاري تشابمنيا ومبخيري هاتني تشابمنيه بري حتشتي سباسكو ونحمل فيدكينه ما ناميك ذكري ج يوكيرا يعني سازيا پروردا بلند مجواره نامك بريكر من دو بريا كارغو جواره شان ما تركي جواره شانديه بس كرديا ويجي ما اماده كر ما حردو بهفره جواره شاندن دفرده دوی نامه خود نامه وکیلی گویم دبیجن یعنی açık مکتوب هنگ داخوازه ما درباره پرورده بلنده یعنی زانینگه ها ام چه دخوازن دور ده هنگ داخوازه پلتفرما مهنه اف داخوازه گو ملفر آنین زمان منها گاوک دیجواره نامه خو بخوینن اف هفکاریا حوالی سپور از کارم جواره بیجم کسی پروفسور جی آریکاریا مکرنه دناو مدیا از نخوازم ناوی و لور بیجم ام گلکی سپاسی واجی دکن او جو خناست کن ام جوانا ناست کن یعنی من نگو هماش برخوا و ابنامه آماده کریه حواله گو سپورن حواله گو ویکاری دزانن وانا جی عالی مکریه و جبروی کیجی افتشته گو نهام لور فرموله دکن داخوازم ج سازیا پروردا بلنده ایجا کردیا و نامه از بخوینم و ترکیه ویجی و ككيمة إرفان بخوينة أمي في هواي بشتي ويجا أمي دس بسؤالي وبكن سؤالي ويجي جوهبن أمي يعني الجورابي برسوا وجي بدن إجابة از نها نامه خوا كردي بخوينة نامك وكري جي سروكاتيا سازيا پروردا بلندرة جلي أركداران بريس سروك وكا كوتي زانين مروفين كو زمان دايكا وان كردية وهم ولاتينه نفوس آوان زیادتری 25 میلیونای. کرد لوی ولاتی لگوری مزنبونا نفوس آخواه کماد دویان پیکتینن. لهمبری وی راستیه جی دزانینگه هنده مافی فیربونا زمان و ادبیات آخواه انجخ سال 2009 ده گلکی بدرنگی بدست خستن. به بریار سروکاتی سازی آوه ده هنک زانینگه هنده زمان و ادبیات کردی ده آستا لیسانس و ده زمان و کلتورا کردی ده جی شاخين بنجهين ده هذا دسبيكرن اف بريار وكا رفورمكي تايبت جرامبوها جاليه جلي هرمي و بكيف خوشي هاتا بيشوازي كرن لبلي قناغا كو ام نها تيرا درباز دبن جگلك آليان ده ايجا نما برسوا حوجداريين كو هنه ده شرطو مرجين نو ين سوسيو كولتوري و سوسيو اكونوميك كو دركتنا هولي حوجداري بگوهرتن و چاكسازيين نو در دخینه پیش بریمه ام وک پلتفرما زمانی کردی جوان حوجداریین کو نو درکتنه هول تفدگرن و لدروی همون رخاندن سیاسی ام جسازیا و دخوازن کو گوهرتنین کو ما
لجيري نویساندنه بجيه ورن ام باور دکن کو اف گوهرتن جهلا سوسيولوجي ده جهلا پسیکولوژی و پداگوژیک ده و بکیری جواکا ما ورن یک د فاکولتین ادبیات زمان و ادبیات کردی ده وك شاخي بنجهين هنا حتى أنا هاوك شاخي بنجهين هنا بشيهاني جنهاو بيفا ببن بشين بنجهين بلكي دفردا مثلا برسك تكنيك هبه شاخين بنجهين تاني زمان وادبيات دا درس ددن لوقتا قلت بيبا بشا بنجهين تقلكي فراتر لسر مثلا زمان كولتور ديروغ جواتا جو زمان وادبيات دا بيشت كفت سر ويجي دفيتو پیشته ببیش برلو گرک بین گوهرتن یعنی نه تنه زمان و ادبیات بی زمان ادبیات دیروک و گلک تشتی دیجی پیرگو جبو زمان و ادبیات گرنگن اف یک داخوازی میه داخوازا مید دوا دسری ده لستانبولی و دور العنقره و دور الازمیری که هم ولاتین کرد بگرسایی لی دجین و دور جیل حمو باجار مزن بشیم بنگهین یه زمان و ادبیات کردی وبن يعني ام دزاننجو مثلا قالك باجاري مزن جو نفوسها مثلا قالك جوانا مثلا بيجي اسطنبول بعنقره بازمير بي قالك كردي مال وردجين دوي حوجداريه واجي آلي پرورده ده مثلا زمان وادبيات وديروك وانا بين بيشوازي كرين وبين بيجي كرينجي ديسا داخوازك ما ايفا لاسطنبولي والزانينجها ديجله يا احمدي ديار بكري انستيتويا ليكولينين كردي ورا دامزرن افجي چما حوجداري ام فينا دبينن جبرگو در حقا كردا ده در حقا زماني كردي ده در حقا جواكا كردا ده قالك معلومات وزانبون قالك تشوت تم پیشکش کرن مانيبيولاتيف نباش يعني قالك جارا لوتينه ام دخوازن قول لفا انستيتويه جو ليكوليني بكن يعني در حقا جواتا كردا زماني وا ديروكا وانا ده تشتي بآلي يعني بطرف اوبجكتيف بين افراندن وبكيري همه كسي ورا يعني اف زانبونا قول فيدكي بافراندن وبي پیشکش کرن بكيرا هم كردا ورا هم بكيري جواتا دردورا ما ورا هم بكيري بارتيين سياسي سازيين سياسي جي ورا جبرگو ام باش دزانن حتى انها مثلا معلومات وزانبوني قول درد كيفن قالك جاري يعني نلقورا اساسي وانن تين گوهرتن و تين يعني بشكل دي تين پیشوازی کرن چار ام دخوازن گو پلانسازی یک بکرن اف پلانسازی جیش بو زانینگه که گو پروردا کردی دده زانینگه که گو پروردا کردی دده و اف جی د وار زانستا جواکی دبه yani çi yani mesela em bejin gotinekî din sosyal bilimler jeret bejin yani mesela dîrok nav debe ez ê bêjim ekonomî nav debe û gelek tiştê dî nav debin divî warî de ev zanîngeh giraniya xwe bide va beşa û ca ji bo mero karibe dîsa em yani divî warî de em bikaribin mesela statüyekî bidin ziman û edebiyat û tarîxa Kurdî bi a min gerek zanîngehekî li ser navê Kurda vebe ma hûn dizanin got mesela bi vî babetî gelek welata zanîngeh hene yani mesela em bêjin li Başûrê Kurdistanê zanîngeha Amerîkaniya heye bi zimanê İngilîzî ders dide li gelek deverê dijî mesela em bêjin li wa welata tiştê wiha hene yani ev ne tiştekî xerîbe got ê me jî Piraniya mesela herema me mesela Kurd lê dijîn bera zanîngehekî got bi Kurdî perwerde bi Kurdî perwerdê dide vebe li ser hûrgiliyê vêna û kêmasî û mezimbûn û çawa û çilobûna wêna mero dikare gelek guftgoya bike lê ême wek daxwazekê em ji vê saziya got ji zanîngeha berpirse em ji ware dibêjin û em wiha jî dibêjin dawiya nama xwe de em dibêjin bi van xalên jorî de ku me anîne ziman platforma zimanê Kurdî amade ye ku bi were hevkarî yani em amade ne ku em biyokê re yani saziya perwerda bilind re hem hevkariyê bikin hem xebatê bikin û hem jî şêwermendiyê ji ware bikin bi vê daxwazê me nama xwe ji ware birê kiriye û em ê dûra bersivê we bidin lê berî wê najî bera kekê me İrfan a me Tirkî bixwîne Tirkiya wê jî Em de xêratîna we dikin.
Açık mektup. Yükseköğrenim Kurumu Başkanlığına. Sayın yetkililer, Sayın Başkan. Bilindiği üzere ana dili Kürtçe olan vatandaşlar 25 milyonu aşan nüfusları ile ülkemizin ikinci büyük kitlesini oluşturmaktadırlar. Buna rağmen üniversitelerde ana dillerini ve edebiyatlarını öğrenme imkanı çok gecikmeli olarak ancak 2009 yılında kavuşabildiler. Başkanlığınızın kararıyla birçok üniversitede lisans düzeyinde Kürt dili ve edebiyatı ana bilim dalları ve lisanüstü düzeyde bir dili ve kültürü ana bilim dalları açıldı. Reform niteliğinde olan bu karar o zaman bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak gelinen noktada mevcut ana bilim dalları farklı nedenlerden dolayı artık beklentileri karşılayamaz durumdadır. Ortaya çıkan yeni sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşullar bu konuda bazı değişiklik ve iyileştirmeler gerekli kılmaktadır. Biz Fezeke Kürt Dil Platformu olarak bu gereksinimlerden hareketle politik değerlendirmeler dışında aşağıdaki düzenlemeler yapılmasının sosyolojik, psikolojik ve pedagojik açılardan yararlı olacağını düşünmekteyiz. 1. Edebiyat fakültelerindeki mevcut Kürt dili ve edebiyatı ana bilim dallarının bölümlere dönüştürülmesi. 2. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Kürtçe konuşan vatandaşların yoğun olarak yaşadığı her büyükşehir üniversitelerinde Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinin açılması. 3. İstanbul ve Diyarbakır Dicle üniversitelerinde Kürt dili araştırmaları enstitüsünün kurulması. 4. Sosyal bilimler Kürtçe eğitim veren bir üniversitenin planlanması. Yukarıda dile getirdiğimiz konularda sizlerle işbirliği, dayanışma ve danışmanlık yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kürt Dil Platformu. بله به کردی نامه ترکی و کردی اون ایجا ام آمادنه برسوی و بدن کرم بکن اگر هبن سوالی و خیرت شما ولا اون سکنین یا ولا نشکه و اون گرگ نه صد و یک سوالی وجمه بکن اری چوا نعم دیسا بلکی تشتن گوتری نزلال بن یا نوکری بن یا از بیجم شو دانم بلکی نباش فرموله بو بن بلکی نتجیده بن yani heneki mi mahkeme namaya çava baş bu fikrin yani nahin me çik ne kiriye mesela bejin Türk Hava Yolları yani mesela burada de fikrin hi men çik ne kiriye men nvisan diye belki hepki ulu zuji hat persin le azkarım bejim yani gelek devre ulu Kurdi mesela bejin duvarı tayara da balafra da yani mesela çımavi anons bu Kurdi jine inkirin yani mesela bejin tüte Diyarbakır tüte Merdine tüte Ruhat bajarı meygu Kurd nişin le fırın hatta başvuru Kurdistan'ı yani gelek cari bi zamanı Arabi bi zamanı Türkiye te gotin rasta Türkiye gerek be gotin mafeki xozaiye yani devlet vahaya bas Kurdci ilverhane gelek insan zamanı Türkiye belki fem nakin yani eğer ev anons bi Kurdi benkirin ve dünya xarab bama bi zamanı hem zamanı hem walata ev tiştenkirin ama veji peşte bişinin belki gelek tişte diyeceğim yani peşte اما داخوازی ما ام روزا گم هاتن دامزراندن حتی نهم دبیجین گرگ پرورده بزمانی دایکی به یعنی داخوازی ما سرکه آگو پلتفرم سرعتی دامزراندن ام دبیجین برا زمانی کردی به زمانی پرورده و زمانی کردی به زمانی فرمی یعنی سر و هر دو بنگاه ام هاتن جمع هفدو افقاسه کوم و پارتیه می سیاسی جبرگو يعني او كليته مفتاح قالك تشتايه وقتها جو ما اف ما دس خستن يعني يرو ام دزانين جو
مافی پرورده ده مثلا درزا بجارته هيا بس قالك برسكريك دركتن يعني جاليه هم اداره ده وهم جاليه ما بخوجي ده بلكي ما كرداجي بقاسي جو بيوست بو ام خدي لدرزا بجارته درنكتن لاداره جي ايرو اداره جو مثلا هرمي ام بيجين ادارين هرمي gelek cari astenga li peşiya zarokî Kurda derza zimanê Kurdî hilbijêrin derdixin yani herkes ev tişkî eşkereye herkes dizane em jî dizanin yani divir de gerek hinek gavên nûh bên avêtin ev tecrüba gohatiye kirin heta niha ev tecrüba ki yani ez ê bêjim destpêkek baş bû bes niha hinek xitmandin çêbûne diva xitmandina de gerek em Kurd jî û dewlet jî û saziyên dewletê jî bi hev re bikaribin çareseriyê bibînin yani heger mafê Kurdî hebe divê ew maf gelekî eşkere û gelekî bi hawayekî erênî pozitif yani pêşewazî lê bêkirin. Manha mesela em bêjin ez ê ji we re bêjim TRT Kurdî heye. TRT Kurdî 24 saeta bi Kurdî daxive. 24 saeta bi Kurdî nûçeya dixwîne, bi soranî dixwîne, bi zazakî dixwîne ya dimilî zimanê me dimilî yani tu asteng çê nebû heta niha û tu kesî ji dewletê re nego wala tu ya jî ji we re nego hûn cudaxwazin ya jî hûn tiştê xerab dikin ya wiha mesela lê em dibînin wexta got em tên herema me yani gelek carî êgo îdarekarin êgo îdare destêwade ye astenga li pêşiya zimanê Kurdî derdixin heger bi rastî zimanê Kurdî ew qese talûke be û ew qese çîk be çima dewlet bi TRT Kurdî di 24 saeta weşanê Kurdî dike yani divir de nakokiyek heye divê bê çareserkirin belê tamam اجبوته بس حوالی دی شرقام ببخش افنامه دو ابو نه آیه که من مجدیانت رشیان بگو نه yani tiştê zanim heta niha tu bersiv merna hatî bes hevalê go belê yani me ego hinek hevalê go dostin nêzîkin bi wared nav tekiliye debûn yani yekayek bi wared nav tekiliye debûn اوانا جمره گوتن گوتن امی برسیف بدن بس حتی نه تو برسیف کی فرمی جمره نه هاتیه و ما تشتكي قال لك غريب جي نخوست بو يعني جيجو يعني كرد لي دجين درن عبادتي خوات كن جامعه والدفري دي يعني كاربم بزمان خو مثلا خطبه شي مولوده بزمان خو بخينن تشتي ولو ما خوستبون يعني تشتكي ولو قال كي جو بلوقه من نخوستبون ولغورا يعني كلتورا اسلامي الغورا اخلاق اسلامي جي اف تشتكي معقول بو جبرغو ام دزانن غورا اسلامي مثلا تجاري دجايتيا زمانها gerek ne yekirin hatta وهادي بيجت القرآن ده بيجت ما پیغمبر بزمان وجه ورشاندن ما پیغمبر بزمان وجه ورشاندن جبو قتلي هون كاربن هفدو فهم بكن وكاربن بيتر يعني او پیامي گو لسر ناوي دين تين كاربن بيتر باشتر شورا بكن وكاربن بيتر چيك بكن يعني دفر ده تو تشتكي مي بلوغ تو نبولي ام وظيفه خوكير وام اصرار جيبن ام بيجن gerek ev maf yani be dayin و gerek diyanet difir de peşengiye bike ev kese go yani karben devanın ev mela vaazı go tin yani ego mamur devanın gerek vi erkip cibinin yani beli beli بله د پرسا partiye siyasi de em bealine em vekili dibêjin yani partiye go hene li Tirkiye û li aliyê me kîja partiye go hebin em çûne cem hema meş hemara gotiye em dixwazin we bibînin em dixwazin bu were tekiliye me hebin bi partiye aliyê Kurda jî re û bi aliyê yani Tirkiye jî re Deva Partisi û gelecek yani ev partiya pêşeroj û ago çîke ev di programa me de heye em yani em ê serdana wana bikin li Enqerê niha xebatek ji bo vê na heye di nav hevalê me de derî divê em randevu bigirin yani em wextekê ji wa veqetînin got em herin wa jî ziyaret bikin em tu cudayê naxin nav partiyên got yani îro fermî hatine damezrandin tenê heta niha gelek carî me got partiya got îro desthilatdar e partiya Ak Partî me ji wa re randevu xwestibû nedan me yani ne gotin erê ne gotin na
و اي بارتي جي ديسا ولو ديسا اوجي لما فنجريان نا ارينا نا يعني دور دمايه لام ديسا دخوازن يعني كيجا روجي قوام ببين السينيالك تشتك يعني بيونديك هبه ام دخوازن واجي زيارت بكن درد خوش واجي ربيجن بروبلم خو تشتي خوش واجي ربيجن ام دخوازن بهبره شي حال بكن يعني اف برسيغو ام دين الزمان يك الي چارسر نابه ام خود زانن گو پرسا زمانی کردی به زمانی پرورده زمانی فرمی و دورا دوا پرسی و هاده اف پرسکریک یک عالی چارسر نابه دوی هر دو عالی به هر ناف پیوندیه دبن یعنی خطا می اساسی اوه